Okay, so video sambung tak sambung, kenapa? Semalam drive satu hari 600 km lah, tak berhenti. So biasa kan, I sampai satu tempat, I akan buat video sikit. Semalam langsung tak ada. Lepas itu asyik hujan. Okay. So 39 lepas semalam I tanya, kereta ini takkan masuk, rasa tak masuk Malaysia. Okay, tapi dia masuk, consider boleh beli punya kereta. Kenapa? Selesa. Korang fikir I jenis klasik, I naik kereta kan, okay, I mau muntahnya. Semalam kita naik all the way itu jalan macam gunung punya jalan kan, I tak ada muntah. Lepas itu dia feature banyak. Feature apa? Macam contoh voice control, Proton pun ada. Open the sunroof. Okay. Okay. Lepas itu dia ada auto park. Okay. Just dia takkan masuk Malaysia sini. Okay. Dia masuk pun tak tahu mau jual berapa lah. Okay. So 39 punya review tak professional, memang macam ni aja. 2.0 liter turbo. Dia tak pakai add auto tau, dia pakai PHEV punya. So dia 3 DHT punya gearbox. Okay, 3 DHT engine, lepas 2 general motor control dia, P2 sama P3. Itulah I info tak banyak. Lepas itu cakap jujur, plan datang sini buat banyak-banyak video, sampai sini tak boleh buat. Messi info banyak. Lepas itu sekejap pergi sana, sekejap blur. I sangat blur. Itu ajalah.